with a light bulb. Začnem žiarovkou. Just to open up. Len na zahriatie. Light bulb goes in, comes back up. Žiarovku dostanem dnu, potom von. Oh boy. Now I can begin the show. A teraz už môžem začať svoju show. So, Martin, takže come and help Martin, me. poprosím vás, aby ste mi prišli pomôcť. Good. Good. Can you stand over here? Môžem vás poprosiť, aby ste sa postavili sem. Zoberte zapalovač. Ja tu mám plyn. Nechcete si dať? Martin, feel this with your... No, feel it. Skúste to. Je to studené však. If you like here, we can have a barbecue. No. Ak chcete, môžeme si robiť aj barbecue. So, from here to Čiže here odtiaľto is sem gas. sa nachádza plyn. Put it in my mouth. Zapálte. Zapalovač, vložte mi do úst. Nothing. Nič. Now I'm going to bring a little gas. Teraz dostanem trošku plynu smerom von. Disappear from his hand. Teraz si všimnite jeho ruky. Všetky chlpy, ktoré má na ruke, mu zhoria. Now, that is only a little bit. To bolo zatiaľ len trochu toho kúzla. Now, Martin, Teraz Martin, I'm going to make a bubble. urobím bublinu. I'm going to bring up the gas. And I'm going to put the gas into the Dostanem bubble. plyn Here von is the gas. Light your a lighter. pôjde do bubliny. Can you light the bubble, please? Poprosím, aby ste zapálili bublinu. Oh, yes, sir. Thank you very much. Now. Oh, wait here. Poprosím, aby ste ešte počkali. Ladies and